Pozdrav ljudi, došli u novu epizodu. Ova epizoda neće biti nešto dugačka. Dok složim da vam pokažem kompjuter, sam dobio i to sam malo da proslavim jer sam dobio 118 pratilaca. Znači jedno sam čekao to da dobijem. Evo tek sam sad vidio da što YouTube kanal, tek sam sad vidio da ima 118 pratilaca što mi se jako dopada. I sad ću vam pokazati kompjuter. Evo ljudi, vi sad vidite moj kompjuter, malo mi se smijem unutra, što nisam dugo snimila telefon. No, moja braća ga koriste, ja sad igram više kompjuter. Sad vidite kompjuter, ako se pitate što ako čujem da malo pričam, zato što se probudio već možda pre 15-10 minuta. I sad evo vidite moj kompjuter, sad ću vam pokazati ovo dole. Znači još malo kad ću vidjeti na kompjuteru, jedva čeka, da samo skontam kako da snimam. I vam pokažem ovaj tu, da, ovo glavno, ovo sve kompjuter. Ovo kad upalim sjaji, znači sve mi sjaji ovdje. I ako se pitate zašto nisam dugo snimao video, sad ću vam pokazati. Zato što ljudi, bio sam na karateu, ne znam da sam već bio rekao da treniram karate. Bio sam išao na takmičenje i bio sam i u novinama timom i osvojio sam medalju, 3. mjesto, što mi se jako dopada. Bilo ih je tamo 70 i nešto, zato me nije bilo dugo, a još zato što sam se sad preselio, već je možda nekih pre 2-3 mjeseca. I zato nisam mogu dugo snimam videe, zato nisam ni mogla snimam videe, zato što sam se preselio, sam je teža, što je sada tamo gdje idem u školu 5 sam razreda, traje mi časovi 5 sati, svi kad su ukupno spoje, znači to potraje i onda kad se vratim kući već sam umoran i tada već ne mogu da snimam ništa, ali bi volio nešto snimim. I ja to ne snimam video, ali ću se potruditi da snimam nekada video. Na kompjuteru kad skontam, onda ću stalno snimati video. Ja sam sad uspio da instaliram na kompjuteru samo Roblox i Minecraft. Ostali igrice ne znam kako se instalira, što sam tek sad dobio kompjuter. I nisam, tek prvi put sam na kompjuteru. I to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi i pozdrav!